Mwache mweri wa Disemba mwakene turi wa 2025. Merry Christmas betikire ko wate wene akirinde to chia Meru TV muthanyani wa mbita muthoni wa kiramana mbeje to kunekira cio itetauri kana ichungo no burachethire chetu kinyila methene yetu ya ndeto chia Meru TV thamu wanja mubunge Wagecigo mbunge kia Kiaru birikene ya ndinde nyoro achumirite na kumeneria nene Rais William Ruto na thirikari ya wakiwa nende uteweti na mbere abethirite bakireta akiri akenya na nkuruki na mumeneretie anontu bakwenda kinya kwebelia mbecha cia machukuru na kinya gichomba cia caputation kaite no kau andinde nyoro nonokete akimeneria thirikari mnono tubotumira mbecha kithumba akiruturanire bini ni bila birobetu kithira bikibuthika kiumia kithiru. As a member of parliament for Kiharu, there is no way we are going to allow the government that is there today to annihilate the free basic education ambayo ilianzishwa na Rais Mwai Kibaki. Nasema hivi kwa sababu this week actually nimekuwa na mkutano na principals wa hapa Kiharu wa day secondary schools. Na wametumiwa circular mrefu sana kama ya page 100. Ati hiyo circular inasema serikali inataka kujiondolea mambo ya capitation to a tune of 9,000 shillings. Na from January wako na mpango ya kuongeza school fees za day secondary schools by over 100%. Nataka niseme nikiwa hapa Kiharu kama mbunge ambaye yako National Assembly, hakuna mtu ataongeza fee ya day schools kama tuko hapo kama viongozi. The tenet of a growing economy, kitu ya kwanza ni human capital. And the basics of human capital ni mwanafunzi wowote mwenye ametoka familia yeyote, mwenye akona uwezo na hana uwezo, wapate nafasi ya kwenda shule. Na kama kuna mtu akona fikira ati they are testing waters to see kama wataongeza school fees ya day schools from January, we are telling them kama ni pesa hakuna, muende mkate. Hata by elections zimeisha, zile mlikuwa mnatumia pesa, sasa hiyo pesa mulete katika elimu. Zile fedha wameweka ya renovation katika maofisi kubwa, waache hizo renovations walete katika elimu. Lakini hakuna mambo ya kuongeza school fees ya day secondary schools. Tagwithania andu aitu kana nyine murenda video ongererwo no mwenda video ongererwo. Na ndirauga tondu kaingi ndirona no ta ni ndirari uhoro uyu ni kama tu pengine ni mimi naongea hii maneno ya school fees kuongezwa. I am saying hata kama hakuna kiongozi mwingine atachukua hii maneno na apambane nayo, mimi kama Dede Nono nitafanya hiyo mambo hata kama nitakuwa peke yangu. Na ya mwisho, mimi nimeshiriki katika by elections in my first term pale Kiaba, mpaka nikaregesa hii msipi yangu mara mbili kwa sababu ya kukodea huko nikifanya campaign. And therefore nimeparticipate katika by elections kule Rorie Nyandarua last term. But it is the first time that it is happening in Kenya, ya kwamba wakati kuna by elections tunaona bullets zikikuwa short. It is the first time. It is also the first time we are seeing the kind of level of intimidation na kutumia fedha za umma, na katika level tunaona saa hii hatujawahi ona tena. We want to request all the leaders, political leaders. There is no leader who was born ati kazi yake tu ni kusupport mwingine. Every leader na every person ako na nafasi ya mawazo na ako na freedom of association. Tupeleke chini hii mambo ya temperature ya juu sana, especially serikali ikitumia nguvu ya askari kwa mambo ya uchaguzi. We have to keep on recalibrating, building the fabric of our country, and it is very unfortunate that the same money we pay as taxpayers can be used to actually bring disharmony among Kenyans. Na pia nataka nikemee, mimi nimepigwa na tear gas pale Keno hapo awali katika kanisa, na sio vizuri. Na mimi nataka kuuliza wale watu wako katika uongozi, we can differ on anything else, but let us not get to a level of throwing tear gas in churches.
tuache hii mambo ya watu kupiga tear gas katika kanisa. That is the lowest we can go as a country. Tuachane hiyo mambo ya kutumia nguvu sana na nguvu ya kujipiga kifua, kwa sababu raia wa Kenya ndio wadosi wa Kenya. Tugetana mbere na riboti cietu mubunge wa gicigo mbunge kia Tiaine Stimpro Aburi akiariria athathie kanisene ya MCK Nterechi ya Mikinduri na aborete kumba kwithira bakiailia tongeri kuringana na nguire bethirite bakibarutira nyendera twitite ithurano bya mwaka wa 2027 akiaria we na ugete no ketete na mbere na kumba kwithira iketha mirandi kumakiri thirikari ya Rais Ruto. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Serikali kwa lazima wao tande tulidi nibada hata ikili narama tetulisi ya tuamuri ya yochwasia akarigasia sia mulika siombe narama tetulisi ya avinga abanja kibarene bure lazima ndio ndagi tatigania east bila kwa bakeni kwa kuandika alimu fote tuandika 80 mudaro kuandika fote Mikinduri fote Yaba kugura chibu, yaba kugura anabai piga na polisi 20 tudura 40 mudara 20 Mikinduri ndio 20 Mlacho kada bala tena container ya alimu ekidomo ya mitiati dene ya Mikinduri na ndatia mudara ya antom toma ativine all the way ya kuruka Mikinduri etakugira kigedio na ale mudara akaya Mikinduri ya akabikio na baiji daza wanapata AP Sports Center nene kile machuma na barabara Mulika Mikinduri Road na barabara ya kunati na barabara TTI Technical Training Institute manta mengi tubotala referent na referent ndamma kanisa namba kanisa itatu tugomuka nenya na referent untaima chemu kile kabia mufia referent tumarako munomedelesi miaka 5 kati au project ile sio ndenge na sio siatigane hizi matransformer barabara masukuru into roji kenjen ya mudara na ndiletie bionde ya tweka watweka mtora atikomena atikoma style na tumara kuomba no bitaroma na parliament hapana no mngoda na relation na president no mngoda ya kwenda CS no mngoda ya kwenda CU no mngoda ya kwenda masiama ya para statu into bila nikendoma kwa nyako no toda parliament ora tagaza mtogo tereo I know what for the pole wa ndienda kina no kanika propose kuoitia nika na motendo mturia aikweja na agerendira ya karabura mbia ikawa kirine kaliba limbo ya aturwambe ekamina bila wote myako mena na mtu wake wamuria roje akawambande barabara mbande roje ndande kidomo ndande mbachare ndande biombe ndande nyakayana etano ndio cha wale trend bangi kula siombe na tempo kubwa amen ndio kuna changes ile ndio tigani ya east bodi na mambo ya kumbira tema ya kumbira kambise na ndio na tigerere mwana kwa mjumbe abati kwa nafasi akaendelea akaromba into na ndipo kuna solvimenti yombe iendelee kurudia limit itumetige badura mjumbe ipindi bina ati manto ya biata last year no yana yo ruari na gangana yo all the way maka make sure ya kubira Paya muna mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja no ntuboro nuru na njira ikinyanilite ntukembe thaibore tukumba kwithira bagichumiria na kwithira bakiringa kura kinyendera twetete kirithurano bya 2027 na ikiringitanwa na ithurano binini bira birombete kwithira bikibuthika na muno Nterechi ya mbere North na Ranende Reverend Zakari Kinyua chumirite na kuria yuthi abethire bagichumiria na kuringa kura no tukirithurano binini birari kuona mbenini ya yuthi ni rombete kwithira igichumiria na kuringa kura na baraba ingi barabatra chumirie kwithira bakiringa kura chio. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna.
Akiaria Reverend Zachary Kinyoa kanisa Baptist Rwandini akaringani chukaiga Mang'ombe na ameneretie bwana ntiga cia konyero kerebe ithurano binini bira biaruthikite Kenya muthenya wa Aramisi tariki 27 Rawitinesire ithurano ciingi irendereaga cia by election. Most of the constituencies ira na MPs marathuragwa na ko na county irathuraga senator na kuntu kwingima nituronire gutathi wega nontu kurai na machafuko thiini wa ciaca iria irendereaga na gwakorwo kwina mbara mengi muno into cia thukangua ninkwenda kwanch arumiriri monthe ungikorwa mutongori waku uri kwenda kuthura atina majority antu kama acceptaga the result na antu makaringa ciaca cia thiri nontu riu anatwarwa na twauragana we are losing na gutigi into tukongain ninkwenda ku request our leaders nikenda makorwe makiariria agency makariria arumiriri as leaders nontu mauntu mengi muno maria marapenire guntu kwingi matari mauntu magutukenia matari mauntu magukenia antu matari mauntu mega nontu kwina antu wengi muno thaino mari cibitari into mengi muno cia thukangua akiuria ntiga tene ronekania kiri ithurano bibi binini tigacokerwo kiri ithurano binene mwaka wa 2027 tukumuboya nontu twina another year na nikenda 2027 tukorwa tukithia ithurano mauntu maria marendereire thiini wa tariki 27 in the by election tunkiboya matigacokere tariki 2027 in the ithurano nontu tuo tupreachaga unity and love na tariu ithurano ciakeruka kwina antu mata acceptire the result na nitwenda kuma request nontu kwina legal way ya kurutha mauntu ni mathi kotini koti mathikiririe bure koti gatue twiganire na ninkiboya antu monthe especially makore mbere north na kule kungita kule Malaba na kuntu kungi kunthe ni twitikire kurumirira sheria tutikende kukia sheria njarani cietu nontu mauntu mau ni irigo na ara kinyombe kwethorwa kemeneire mbiombithe kana jensi nontu bakorea kwibumiria kuringa kura jensi ni aragia na makauga ni makwenda macuthiririo na ni makwenda utongoria mwega ithurano ile irendereire tucuthiritie na nduruvani ugu ni tuona jensi matonekaga mirainini makithurana nontu majority matina kura na riu nimenda kuboya jensi ukeguti na kura kwenda gwaku 2027 guti karikika nene muboya mwinthe mukinyetie miaka 18 thieni muregister as voters mwinthe mwena ibande thieni muregister na nikenda muringe kura 2027 another thing jensi tuyo turagwa we are leaders of tomorrow lakini tuli leaders mathaino nontu mutongoria ora tukathura no akandetermine utongoria uyu ungi ugacana ukanyuma kogu jensi ninkomuboya muno nontu sauti yenyu ni egwicagwa na sauti iria nene muno ni ya 2027 magechiga mungega chukaga Mang'ombe kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna waiguna ni mwandiki wetu wanthe tukumantere chia Tharaka ndereki Mutembei Kajana ura ni musiasa okumantere chia nkwene achumirite na kumeneria na seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akiwa nende otingwe etrite akirutira Meru baraba amwere kura mwakene ywa 2022 akiwa mwakene ywa 2027 no kabaka muania no tutu tongere bweya aburabonete kumania na Kadhuri Murungi akiwa ngwe Kadhuri Murungi ni betana mbere na kuringa ruimbo rwa tutam akaunti ya Meru nawe Derek Mutembei Kajana umwe watongeria bantu kimbithe aja kaunti ya Meru na umirite na kuthumbia bunene seneta wa Meru Kadhuri Murungi
uria ugite naremetwo ni ngugi yawe iria athurirwe ya seneta wetu jawe Kathuri Murungi ugwe tuonete ije kore mingugi ku ja oversight yo ije kwenda kuthita kuthithia ndene county assembly Kathuri kiro kona witutithiria kuthiuruka kiuga no retere thiri miru after kureta thiri ri ngugi ku eri mbi kureta thiri kani kuthithia oversight kenda tuona maendeleo itukwana ja mutindo jo kangangi Teo ira siwe njira unukire itonyera monka muro itukona mugambi manyara no kumiraki wita monka thai athitanga thirikari ngavana ja wewe tu uria wiku excellence mutuma no ntu basiwe njira unukari etonya ndujine anti bakunywa ndujiria abakajua ko Kathuri ugwe ngugi kwithiri rira ndujiria chi kunywa ne wananchi betu ko Kathuri batu tutikona ja kagwike ukutu benefit nakyo kuruki mutongeria uju na kuga thina inene kaunti ya Meru inayo ni sinita kwithira bari gitandene kimwe na thirikari nene kwena ite 5% rate kerana na national government after 15% ya jana uju ndene county government igwe deputy speaker wa Kenyeji Kathuri Murungi utironda igwo karindi ari uria wira Mr Speaker kigina fulani tukukienda na hata uria ndene county government kenda tonba kwithira twina more development ikia tumyo kone nyaja cibitari cietu ireja kiarako monkarireru ethithirwe igitare pitakatira munya ethithwa maternity monkatha ija to operate irokeja kwithira cibitari nyingi cietu ici akuamire nuntu ko inyago no remio tetera na hata uria ndene national government mbechi ira chumba kweja ndene county government aja uju tumba kuthithirwa maendeleo ni arena ndi ntumugisi ni Kathuri Murungi nethire akibangania nontu kithurano kinene kijite aringi kura kuma Meru bakethira bakimweberia gitine kiu ngugi kuri twakuthururite wijo twira muntu uria mwega we twakuthurite wijo twira mantu ja mwana wetu twakuthurite wita witira mu Meru ngugi teka bwari kimbaroti pepe seneti bwena DP kindiki ohori kimbaroti wenka na Meru bakuthura wi wenka Kathuri Murungi tukona ugwithiuruka kira pari ukiuga mantu ja tutamu anga kindiki tutamu ukauga anga William Ruto tutamu ugwe nyombe ku ne ire ukagita mantu ja kwija thirire ukagita ko withita kwaria nyombe itha mwanki kwikijaga ko Kathuri Murungi kinya gwe cibange 2027 kwana nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibaye muno mwandiki wetu wa Ndeto Njefu agituma no tumotwigira gatanta Ndeto cia Meru TV thamu wanjani wambeta muthoni wa kiramana ntukune ya mbere mweri wa December mwakene jo 2025 ithira awena kaita kaka yana uthiatiri bwe ya abwa Meru TV no ntumibango kathombe kwamba kwithira ikuyira yurio mubango yotatemesha yoro kwamba kuthiro kiretro ni Empress Suzi bari na ndani the trends